Leta zunze ubumwe za Amerika ziyobowe na Perezida Donald Trump zimaze gutangaza ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bane b'igihugu cy'u Rwanda, ariko abenshi biganje mu ngabo z'u Rwanda, biganje mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda. Ese uri kwibaza ngo ni ibihe? Uri kwibaza ngo ibyo bihano bishingiye kuki? Ukibaza nanone se ibyo bihano byatewe n'iki? Ni ayahe makosa u Rwanda rwaba rwakoze yaba yatumye afatirwa ibihano? Ese ni ubwa mbere bino bintu bibaye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa ni iterabwoba Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze igihe zitira ku bihugu bya Afurika mu gihe bikoze ibyo zidashaka? Icyo ugomba kwibaza ni kimwe, cyangwa se icyo ugomba kwitega ni kimwe, nuko nyuma ya kino kiganiro uraza gusobanukirwa neza cyane byinshi kuri bino bihano, byinshi kubafatiye ibihano. Ese barashinzwe iki? Ese ibi bihano byaba biri mu kuri cyangwa ni bya bindi by'ibihugu dukunda kwita amatsibihugu, politike amatsibihugu abanyaburayi n'abanyamerika bakunda gukoresha muri Afurika kugira ngo bigarurire ibihugu byacu, kugira ngo berekane ko ibihugu byacu bigomba gukandamizwa kugeza igihe bizajya byumvira amategeko yabo uko bishatse. Bashyiraho amategeko ibihugu bya Afurika bikayumvira uko bishatse, nk'aho mu gihe mutayumviye bikaza kurangira babakandamije cyangwa se bakashyiraho ibihano uko mwishakiye. Akenshi na kenshi rero abantu benshi bakunda gushyirirwaho ibihano bigiye bitandukanye. Nk'ubu twese turabizi ko Major General Kabarebe murabizi ko amaze igihe nawe asa nk'uwafatiwe ibihano na Leta zunze ubumwe za Amerika, ariko si ibyo bihano yafatiwe ni ibihe? Ko n'ubundi usanga ko ari gukumirirwa kuba yajya muri Leta zunze ubumwe za Amerika, akimwa visa cyangwa se akimwa uburenganzira bwo kuba yajya muri kino gihugu, kandi dore ko utanagiyeho n'ubundi ntacyo wabuhombye, kuko ibintu by'ingenzi ubu ngubu byarabonetse bitari ngombwa kujya muri Amerika. Rero aka kanya ngiye kubanza babwire kuri aba bantu bane bafatiwe ibihano na Leta zunze ubumwe za Amerika umwe ku wundi, kugira ngo usobanukirwe neza cyane n'impamvu nyamukuru bafatiwe ibihano na kino gihugu dukunda kwita ko kigize umupolisi w'isi, kigize igihugu kigomba guhana ibindi. Ku mwanya wa mbere rero nk'uko babitangaza bavuze ko bafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Ubwo rero iyo bavuze igisirikare cy'u Rwanda muri rusange ntago cyo kiri muri bano bantu bane, ahubwo ni muri rusange nk'ingabo z'u Rwanda. Ariko akenshi na kenshi iyo bafatiye igisirikare ibihano, akenshi bakunda kugikomereza cyangwa se kugikumira mu kugura intwaro mpuzamahanga, kugura intwaro ku rwego mpuzamahanga. Nibyo Amerika ikunda gufatiraho ibihugu ibihano, bakaba bafatira ibihano kutagura intwaro ku rwego mpuzamahanga. Nibyo bihano akenshi na kenshi Leta zunze ubumwe za Amerika zikunda gufatira ibihugu bya Afurika. Byumvikana ko rero utajya kure uvuze ko ari byo bihano bishobora kuba byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda, kuba bakumirwa mu kugura intwaro zigiye zitandukanye zo kwifashisha mu kurinda umutekano w'igihugu. Ko murabizi ko ubusugire bw'igihugu kugira ngo bugerweho cyangwa se kugira ngo umutekano w'igihugu uri muri situation nziza, ari uko igihugu kiba gifite intwaro nziza zigezweho zo kurinda umutekano wazo. Murabizi mu minsi yashize ubwo Leta ya Kongo yatakaga u Rwanda ikagerageza kurasa mu Rwanda, bakoresheje intwaro zari zigezweho kugira ngo bahagarike bimwe mu bisasu Leta ya Kongo iragerageje kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero ntabwo wabikora utafite uburenganzira bwo kuba wajya ku isoko nawe ukagura ibikoresho bigezweho byo kukurindira umutekano ku gihugu cyawe. Rero ku mwanya wa mbere nk'uko nabibabwiye mu bantu bane bafatiwe ibihano na Leta zunze ubumwe za Amerika, hariho umugabo murimo mureba aho ngaho iruhande rw'ibumoso ngo wambaye akagofero kanditseho Adidas, ingofero nziza cyane, ingofero ihenze, bamwita Major General Vincent Nyakarundi. Ubusanzwe rero akaba ari umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka. Ni umuntu ukomeye cyane. Ubu ngubu aherutse akumbutse muri Mozambique, aho yaragiye gusura division y'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zirimo zirinda umutekano mu gace ka Cabo Delgado. Rero uyu nguyu Vincent Nyakarundi
niwe wasohotse ku mwanya wa mbere mu basirikare bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nguwo aho ngaho yari yagiye muri Mozambique gusura ingabo z'u Rwanda ziriho zicunga umutekano mu gace ka Cabo Delgado. Byumvikana ko rero ni iminsi mike rwose akubutse mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique. Rero nawe niwe wa mbere wasohotse kuri runo rutonde ku bantu bafatiwe ibihano. Uwo niwe wa mbere, bamwita Vincent Nyakarundi. Icyo bashinzwe rero aba bose naza kukibabwira nyuma video igiye kurangira, babwire byinshi bashinzwa bano bagabo. Ku mwanya wa kabiri rero bamwita Karusisi Stanislas, ari ku mwanya wa kabiri mu bantu bafatiye bino bihano. Ariko mbere ko njya kuri Karusisi Stanislas, kamanze mere kuri Mubaraka Muganga. Uyu nguyu nawe rwose umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, chief commander in staff, niba mbivuze neza cyane, ubizi haza kudukosora muri comment akandi uko babivuga. Bamwita Mubaraka Muganga, nawe yaje kubasohoka kuri runo rutonde abantu bo mu ngabo z'u Rwanda bafatiye ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumvikana ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane, ni umuntu ukomeye, we turamuzi cyane. Umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu aba ari umuntu ukomeye, ni umuntu utavugirwamo, ari umuntu utavogerwa, aba ari umuntu uz'amabanga menshi y'igihugu, ni umuntu ubuzi byinshi ku gihugu, ni umuntu ufatira runini igihugu, ni umuntu w'ingenzi ku gihugu. Byumvikana kuba uri umugaba mukuru w'ingabo uri umuntu ukomeye cyane rwose. Abantu benshi bamuzi muri siporo kuko ni umuntu ukunda kwerekana amarangamutima yo ku ikipe ya PRFC, akanayivugaho byinshi. Dore ko yanayibereye umuyobozi wayo, yayibereye chairman wayo, ni ubu ngubu yayiba hafi cyane mu bikorwa byo bya buri munsi. Rero uyu nguyu afande Major General Mubaraka Muganga nawe yaje kuba yasohoka kuri runo rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo bino bihano rwose akenshi dukunda kubona ko n'ubundi ari abisa nk'ari politike matsihugu, nta kintu bigomba kuza ngo bidukangeho nkatwe abanyarwanda cyangwa se ngo bitugire ingaruka, kuko ni politike y'abanyamerika idafite iki tubwiye twebwe. Twe tuba tuzi ukuri, tuba turi mu gihugu tuzi ukuri, tuzi ikijyambere. Nta mpamvu rero yo gukangwa na bino bintu amahanga batangaje ku Rwanda, kuko si uku nguku bimeze. Amahanga icyo bashaka ni gukora ibyo bashaka, mu gihe utabikoze bakunda kugukangisha ibihano. Kandi twebwe abanyarwanda twanze icyitwa gukolonizwa bwa kabiri. Twe tugomba gukora ibyacu nk'abanyarwanda kandi bifitiye agaciro igihugu cyacu. Rero dore ngo bamwita Fande Mubaraka Muganga, akaba nawe ari ku mwanya wa kabiri mu bantu bafatiwe ibihano. Kanje ku mwanya wa gatatu rero nababwiye ko harimo uwitwa Karusisi Stanislas. Ni umugabo ukomeye cyane, nawe ni umugabo abantu benshi bakunda kuvuga ko ari umwe mu bagabo bazi ibijyanye na gisirikare n'amategeko ya gisirikare menshi agiye atandukanye na byinshi biranga igisirikare. Uyu nguyu Karusisi Stanislas rero nawe yaje kubafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nawe ashinzwa bimwe nk'ibishinzwa babwiye hejuru, barimo uwitwa Vincent Nyakarundi, umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse na Major General Mubaraka Muganga, afande CDS, nawe akaba bari ku rutonde rumwe n'ungu. Rero Karusisi Stanislas kubafatiye ibihano. Uwa gatatu bamwita Gashugi. Rero uyu Karusisi Stanislas icyo nababwira nuko ayoboye division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda. Ni division ya 5 ibisanzwe ikorera mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ku mwanya wa nyuma rero, umuntu wa nyuma afatiye abantu bamwita Gashugi, akaba yarayoboye n'ubwo akaba ayobora cyitwa Special Force. Ni itsinda ry'ingabo z'u Rwanda rirwana aho rukomeye, cyangwa se ritabaro aho rukomeye ya Special Force. Uyu nguyu nawe niwe uherekeza abandi mu bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itangazo ryashyizweho umukono kuri uno munsi ku masaha nimugoroba, byumvikana ko ari ibintu bitoroshye cyane. Ni ibintu bigomba kwigwaho n'uwari wese, buri munyarwanda wese akamenya uko bimeze. Ariko icyo nababwiye ni kimwe, nuko bino bintu Amerika bashyiriye ibihugu byacu ari ukugira ngo badukange, kuko tutari kugenda mu murongo wadushakamo. Biriya byabo bya politike matsi ibihugu ngo bitsamure dukore icyo yifuje cyose tugikore nk'aho tukiri mu ngoma za gikoloni. Ariko ku mugereka wa rino
tangazo Amerika irashinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23, umutwe urwanira ubwigenge bwayo hariya mu gihugu cya Kongo, urwanira ubwigenge bw'abatutsi bari mu burasirazuba bwa Kongo. Bo bavuga ko bahohoterwa na leta ya Kongo, leta iyobowe na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akaba ari leta ikandamiza ubwoko bumwe bw'abaturage, abandi ikabashyira hejuru. Byumvikana ko atari ubutegetsi bwiza cyangwa se atari ubuyobozi buha abantu bose agaciro kangana, ahubwo ari ubuyobozi buha abantu agaciro katangana. Kandi aribyo leta y'u Rwanda yanze ivuga ko ubutegetsi bw'amacakubiri burangira abantu bacitsemo ibice, bikaba byarabaye intandaro nko mu Rwanda byatumye hakorerwa jenoside yakorewe abatutsi. Ino rero ni channel yanyu mukunda cyane, mbagize amakuru agiye atandukanye. Rimwe na rimwe nkunda kwibanda kuri siporo, ariko ntibibuza ko mu gihe byabaye ngombwa njya muri politike, mu makuru abagezweho ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, nkababwira byinshi biba bigezweho neza cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ciao mukande subscribe kandi mushyira muri comment uko twamaganye bino bihano, kuko naho namwe byagize igihugu cyacu. Tubane mu zindi video zitaha.